Mbia cho niema ye hu ni sinimu no me na makoye obi a mempe asa bebrebe minimum nkofo bebra ye ne omo hye adwuma yi ase a na akom wo omo fie omo be di sini achi na omo be praise a part ne bi ene atake over omo ya akomfo ma hunu sunsum niema e wa adwuma we mu a mani tua bi sinitwa sunsum sam wom yakọ forest aye kwa akotwa sin wonu si ewura forest nim no ema ya ye ne omo ya adwuma ebi emu ade firi omo fie omo de be wura adwuma nim no maame panimu bi wo ye ten na wo ba na enkwada beble e ka ne ho akono na yes ya o ma no pass me make bi ko say nipa ba akoso wa wo beble say wono nim say maame na te bet wate nsuo na according to story nipa mienu be wo nsuo nim o say nsuo no na ayi ne ma Solaba Angisbot TV sawa hana ko fofa ya do atua de be kan o ta sajua jiri. Welcome to London Bridge Hotel. Sa hotel ewo ebuakwa koforia so bedu Kumasi na ope baby ada ama ho adwuwa a London Bridge Hotel. The environment serene, neat and very beautiful. London Bridge Hotel ewo ebuakwa koforia reception hall a hall fe ankasa. London Bridge Hotel reception so beautiful. Your standby planter, a tomb lighter, na ye try to share the rooms in this way. Very neat. Your bed with me a funny pa, mienu enemy answer. London Bridge Hotel rooms in very neat and beautiful. Executive and standard rooms, a bonus order form. So bedroom Kumasi, na ope baby ada. A London Bridge Hotel. Ubet me a free 0553233855. Alright, show Bia Eba Angisbot Multimedia. Me need a fresh boy Papa J. Say afe na wash me and asafe na wash me. Me so try say ube like it, ube share. Na fe what sign so subscribe. Na what comment it. Sa no the video be a two more automatically won sabe to me akabe. We share a ho say your bell be or notification bell no fa won saboso o no saboso a na so wa beka family no ho ene matra se me ne comfort mobile oka akomfo a mo kuma wudmu a oye wana ono so obebo no modern pa ba na ye act as comfort there oka ho bi pa ye mfa akom embube ebebuo pa so de oya de pone bube makata re kasa David me wo ho ba to won so wo ho ene me na tena se ye ba be di enkomo kakra na ene kwade na wo mpo bibi wo bibi ani because O2 yi kra Friday ene o moko nti so wo bibi na wo ye na pese oba na ye bohu de roma won so betimi dia ba woko TikTok Papa J TV DM me nsa betimi aka na fe di nkomo ne abohu dero e dia ma nti wo beko London Bridge Hotel ewo ebuaka koforia wo bedu kuma so pepe be da konekoda London Bridge Hotel oh ye neat serene environment. You will say yes, hotel be edited hotel be achi. London Bridge Hotel, Boka Kofodia ho, and they say will be about order. Mobile Boko there. apa boko And I mean come on will be dino minim so why come cinema. bebre Who's the problem him so your comfort? sada nkofo adwen ye omo Baby him so your comfort. And sa road no so I am moya. Make lady be na oya enkrani but no science kuma would be okay omo de ni sini sa mame water pedu baby no na sa spirit na torment no okay na minim sofu bi no bompa ye ma sa lady no wow no a slim girl kokko okay o movie industry no face pa me boni din se obi ma be se boni din edu baby no na ase oye possessed it me ba no hye dem wow it me ko baby a na sofu no bompa ye ma no ene buzam se minimum na say minimum no say yes sa spirit no because how role na o play it no edu baby no na onya sa encounter no yehwe wo betwes ni na onya komfo minimum ye no na start here the kai nyina na start here satan ye ko rehearsals ni OG for ni bipa na onya komfo wo ba sini mo no no act as normal role ene later be da na say we good wo a comfort acting when start a file oh kwakotwesi na be ye komfo a uko no raw anaso wo bibia wo ye ansa na wako fantastic Papa J mame na wase na menchia Angisbot ahwefo nyina na fe hotel obodin London Bridge no hotel du kofo bi a importamu ho de obi agi atom
papa na yem papa Oh, okay, Professor Solomon. na ajanim Wow. o yem papa ope ba bia da wasum badwo a okọ no mo a se wasum ebadwo papa je de wo mu ne se yadwuma we na ye no onipa bia we live physical and spiritual. Okay. But ya nipa bebre we free wo mo ho na o ma fa physical ne nko a anti spiritual no na edi wo munya. Wonim se ye ne ya kan mamu ha efie bia matimi aka se bosom wo mu. Esan se ye nananom mo de omo de abosomsom na kekere oman no. Eno ntina ye wa aka anwum bia ye soa ye kase abaye oman ni nyina nwum se ye nara ye na sasini ya aboden e de maye ye nanam de moja ene fie gu woje oman ne ye de maye. Enam sa sunti sunsum na oma betena fie nim na ya fa ne se omo na ebo abusua ne ho ban no. Abrani abrani no mo hia nipa ba ko bia obetimi aye omama mre ne omama ne ama wo mo. Enei na amafo nchirima ye ba Yesu se ya po sa ne ma ne nyina. Okay, wapode a mayi mani mehwe de ye besie. Na sa wokofa adwuma beti se yen ye adwuma acting yi na wo hunu se sunsum part no ye de wo pray na se wani je ho ade ne so wo fie na wani je ho na wo pese obaye but oh ye fake one de akira wo fro de a eni obewuram na wo be kira wo fro se wono so wo ho betimi de wa ye adwuma enti wo mo tanya problem ewo se o ye sa ne ma ne bi na na take over no na che se ukonchiri a obehu sampa bibi wo fie but adwene nko ho no omu onfa nya adwuma but obeye fake one de abeye adwuma agiska dia me wo ho dia ene me pass through abrameti ma 2 mi na wo de be de obeye dia na wo sa obeye imitation enti minimum nkofo webra ye ne omo sha adwuma yase a ebi ye ma bi ye mema na akom wo omo fie omo be di sini achi na omo be praise apart ne bi ene atake over omo ya akomfo oh yeah. For real. But why so play a comfort role? It's my chance. Because we who say we need je ho na bi ofie that we need je ho dia. Me pass it through na yenko. Me nim bibia omo hwe interview ya. Omo say ya se me na ka. No mo ya comfort mo ya adwuma. Na say me can say comfort top key. Yeah. Say no otonyo. Me das. What I say? Me das. Active. But later no afilia wadane comfort ankasa. Hwe papa je de ewo mu ni say emprebebrebe me ma dwena be na masase we so ne se bibi wo wiase. Okay. Minim so se bibi wo wiase enti me mfa mamamre eni agoro. Me minim se yese ade wo ya wo ye de ya abosom ne ma da bi me se me ya amamre enti papa je since day one ye nam no nyina no nipa na nsa bi obebo mabaso baako attest and a long face. Won se ne yekoya adwuma bi attest ne long face and hyehyɛ me shrine ma me no mo ye shrine bi omutimi koye ne dua ho ebi omutimi koye ne nsuo ho ba bia obegina ba ye saa de na mam bia no asase ni mpo a na minim amamre yie no na me di nsuo ekogina dua ne ho dua na se nka dua se dua ni eti hu na nka dua ase no ma ye shrine na ansa na me sha se me ye adwuma di nsuo kogina ho gu ase sunsun pa wadaroma hu na de wase na me gina me ye adwuma de papa no fa dom me bone ne nko akiri me ye mfomso afa che me mfomso bata nipa ho momfa musunsum pa ne nta adwuma na chi na nwie paye abaje me gina ho akoma ye de me ye nyina bibia nsi me wi ana mekọ foda bi na ba bia ye wo me wo bush bi na me nya nsu ya me so bi anim ta jawadaroma ye na nim se me ye sa na test ene long face na de na mo bi nsu ya na wo ye mo de mo hwehwa ye de o ma dwom mu ne se ase agro bi na me na nsen o ma ba experience ne bi na o mo ba kajem se ha na afi ne ye hu de nti na wo ye sa me ma no abaje woni se nwuma ahodo ama ye nyina me experience bibia da efo spiritual se bia me come na bibia tia fa me so ana bi hu hwa me da bi na mom ma hunu sunsum niema e wa adwuma we mu a ma mi tua bi a me so ebia ba be to me na so sunsun nyuma e wo sinitwam no sinitwa sunsun enya camera ne action ka ye ko ne eya na nipa na mpe no kore won say ya mpe bebre ni bebre aganti interview aka say sinitwa sunsum sam wom ya na bi de omo yo se adutuo me nka na adutuo sunsum sam obi ye ni sunsum sam sa wo sofo no obo mpa ye sunsum sam no wo ye de kirewo no e na wo malam no wo ye ne ma ye sunsum sam wo konfo ye sunsum sam na ya ma o maka afra
ma me nkyerɛ wo niema bi wonim sɛ ebire bi atwam yɛkɔ kuro bi a ɛwɔ goso bono ahafo ntamu na odu goso mo frɛ ba bi mmem ni nkuro bi toatoa so mbese mebo kuro ni pɔte din nyɛ saa ɛbɛyɛ bibi hɔ ne mmom mmem akyi nkuro toatoa so ni bi yɛkɔyɛ adwuma yɛ friend epic ya yɛhyɛ bɔtɔ ni we bi no yakɔ forest a yɛkɔ akɔtwa sin wonim sɛ yɛwura forest wɔ no nipa betima bɔ ne din wɔ asɛm wɔ mu a memo obi de nipa bɔ ne din ɛyɛ mesama okay no wɔka ho jaboachi okay ya dom na me chia ba bia wɔ wonim sɛ yɛwura forest nim no na sabi yo ɛmaaya yɛ ne wɔ mo yɛ adwuma a ebi emua bi efiri wɔ mo fie wɔn de abɛwura adwuma nim no yɛhunu sɛ maame panimu bi wɔyɛ tenten ɛna wɔba na nkwadaa bebree ɛka ne ho nkwadaa no ebi bɔ ne board ne nsa baako ayɛ sei ebi hyɛ n'akyi okura bi nsa de okura ne nsa nso kuro bi nsa ɔmo nso kuro bi nsa entimi ha mani ka ɔmo yɛ base 6 maame ne ka ɔmo yɛ base 6 wankyia yɛ wɔ hɔ bia ɛna wɔkɔ enti ɔkɔ no na gas yi a ɔmo no pass me a make kan bi kɔka sɛ ani pa baako so wa wo bebree sɛ mo na mo te akura se na kama ne te ɔkan ɔno nim sɛ maame nante bet wate kan kakra bi yes bet wate not knowing say sin na ye kotwa no ye de kan ama krom ho konfo aya amamre say be konsuo nim akotwa sin according to story no enipa bi emrante ni bi ase omo kɔ forest akɔhwɛ bibi aba to be fansuo no according to story no nipa mienu be wu nsuo nim so say nsuo no na yi ne ma free wo na ko ye be gru nsuo nim okay nti wo yi ne ma free mu ɛna ano epatira eche na montige ko kansa na o kansa na ye fi so wanti o abaje wo koya kakama ye hu se na ti kwa ira no otwa na ni sei ebe hwe ya ye gu ho nyina na o san da na ni no koy abaje ade a ye twa since o kwase ye twatwa mokɔ asa mo duru ha na mo duru ha nti afi ya kɔdu nsuo ni o de camera ntu nsuo so a camera ni nyina ye tum what o tene hwe nkyɛn a ani da o de hwe nsuo ni ma ani da o tum so ho na mesa ma akwa ye se bibi kɔ so Timon Jimmy no na that time say papa this said no say hwe na wo the camera to ha ani bright wo the tun suo ni mu ayesu wo say bibi koso nti na wo say ne ye ntimi ntwa ti ye ngya ne emra ne mebusa konfo no apaje ye ba ka camera du fia I sense samankom say de yo mo ka no etisi girl ne so girl na o ka sa asem no mu ade mu ba ba guru mi mu na ma yi me ma firi mu a wo se cassette ya me senya kroba na de mo ba ha a mo ya akɔkɔ a ka mekum nyina wo nsu mo a mo si mu si nsu nyina ka mekum nyina kasa sana o kasa na nyina no de ne tirimi say ojeje say ai ojeje say after say ade ne free no so no na ne tirimi nyina abɔpɔ ye bɔ nsa kola nsa na ye ba na kama ne nsa mankom na no si ya na o man konfo ne ba mon frère no ye mfrɛ no mo oba odu wo no ma no se masa ebe mokɔ no mo nsu no bofu mo ntimi ntwese ne biam ti mo mo ho na mo mfiri kurom a mo fa nkyɛ mo baje enti na wo se ye mbusa se ebe nom se ye nkɔ ahemfi ye kɔ ne nanom se ye nkɔtɔ snap pantu o che snap mienu na ye mfa nkosua nka ho ne ye nkɔnkɔ sere asa na mo firi kurom asa na ye firi kurom mo ntimi ntwese ne dabi what abaje asema me kan enye obi se comment section ebi betimi aka se part 1 and 2 bi na wo ka se comment section obi comment aka se we de part say physical oh me fa say sama na kakabo production kakabo aha me da say nti omo na sa mmem ho na no mo twa mo adwuma ye yo mo nyuma bebrebe papa asema me kan ema ye kɔ fa se ne ma nyina edi kɔ nsuo mu ho no me gina hobi me sama gina hobi director ne gina hobi ahemfie mpanimfo ne gina hobi ɛna kromo konfo so gina hobi otu snap ne ba akwa no o kanche kasa saa de gu nsuo nim se hu ya se nsuo na huru se de po ebo asoche no ehuru se ya eja yim no oba ba se agina nsuo nim but oba na ogina mu ne nye oba na ye hu no se ode ne ma ne oba ne piezo physical wo bi obi already o ka story mo bi abaje o say me ka story se o pese hu asem mu adanse a hu mesamawa ene mesamawa nye interview oba ne be gina nsuo no o gina nsuo nim physical abaje efri ne ha ebesi ne ha ene pia bonten ne ha hwe mo no fo ne gina so me say what so obesi o me say me gina hobi physical wo gina mu din wo munasi
Ni tun say. Ni tun yi gune ho. Fish bi ani no. Dabi nya fish. Papa je sini mu na ya na makwa fa say nsuo fish wo mo ho. Sunsun bia ni ho beba wo nchen ya wo de fish ba wo nchen. Sunsun wo ya aboa krom fa aboa ma wo nchen. O de snap ne kanchi say o de nsuo ni huru say ya jijimu no na oba ne gina nsuo ni. Wa mie na no anka word wo ni obi ansere wa nkasa but nananom na pachaw saa ne nyina bum koto de pachaw kanchi hwie another snap no esetu wan obetu aba ho obetu sa na ko kanchi saa ade ne say huru say ya kata no so jim onim biam asesini me say o do woni hu ade we o de me ka be kansem bi a kire ne ma ye hu ne sinim no me na makoye obi a me mpe asa bebrebe but ye won sem bi won ma ba twam ene mre bebre aye dai abetom asem we eba asase na busa me nkada because sun sem no enya asem a yeah he okoye na no mka kire se wansere wan mamuaye but de dia be pachaw no de ya pachaw but muntimi nya adwuma no ntimi nya na monko asem hye no ye nyina ye firi krom ho wo hia mesama wa ka kire se na mo biem ka story bi kire ye o se na wo hobi obeka kire wo de me kan ya obeka kire wo papa me na enyema bebre ho no mu a minim se bibi owi ase but na me bo nyema bebre egu winim se 2013 na mada awia kete bi at that time na sini chidane na so ti yakase boys na mo ye adwuma wo ye part na akonfa kon na me ye adwuma pa me kire de nipa ye me abaje ye ne ye tete won ye ho se yanji bi me kire de nipa ye me wo adwuma we mu but ma no me nkasa me hu mo nyina so me no obi asere nipa oyesini ni bi ni omo na wo ye sinifo na hwan akonfofo ni bi anase e ma bia mintimi nkasa wo ye konfo anase but ye sini twafo ye dabi esisen na me nkira wo ma da wi akete already mete air fry what's that time no you interview kasa mete air fry na mete air fry ba bia mete no me fi anim se ya na airplane no etwam eko port enti anopaw awia o anwumi o airplane de say wi so na sem ko gina bro san top se ya e bia e ba on se ho de aben po de wo fom ti mi hu bibia da ye nim no na mi gina soro honom na airplane bi ba e ba san na be fa manim sei but speed na da bi omo ba omo de ba no ase da ye we nim de ase atwe de bo kakra eti mi hwam sa ale won ti mi nkwa na ase o bank ti mi hwe ni sei ya e o twam ko sei okoye no wo akogina me so mo tira me bia no mo kwa physical no aeroplane na gina agina wo wiem na wada ye nim yeah afi ohun eti me so da bia mo twam na mo kwa physical na omo ko na e ko fom because oba import be we bia se ne o twam ko na sa na ko na ko gina e na o gina ho ti mi gina ah na dia ade jamni abaje se mi bi mam dia se hu sa aeroplane ba reverse e ba na chi on sa je wonsem aeroplane ba reverse ti mi yem se hey, what do you mean that? Aeroplane never reverse. No. Papa, a reverse as I became more manim sa ko na chi se me sa tani mi tie dey. E oda enu hwe ni sei. Ti e ko na chi sei na de mu yan se form na gas filling station. E wo down ho. Akobog na ija. Explode. Dai mu ashi. Dai nim. Eti unim se na ya wi akete na do. Dai nim mani ti sei no ano. Mami so nyina na ti se de ye hwie diesel bi na yi bi agu manim. Manim na yetum. Me solid na mpane so me ha mani nka me tena mpane so bro 40 minutes na me ntimi nkasa me timi nyahwe me tuwo di me se da ye be no maso ne sa no oje me kasa wo me tirimu na me sole ye na begina ni mu se ada bibia si ampa na begina bibia nsi se na obi ada ne me aponche akobubu mi nam sebe o atutu fom de ma hye wo se ma obi mu okododo mom yensan na chi ti aeroplane na mehu na ekọ na ayemia na me ekọ ya san me nka de bia mpo da abaje ema enya wo se adwuma bia wo enya na nkofo kan ena sini enya sini nko awo adwuma bia sika pie mu bia ni bra ye dai ewom especially yesabo odi kwa dia empanimfo se fa ko a eja firi ba no ewusie di kan soy papa
Say na me come nim speed na ya sign me reverse no. But man ti die na see at that time. Reverse dem who be that? Man ti die na see at that There's time. no speed na no dey. I don't think. Eh, obi a me wo camp too, but still me say yeah that is different in human. Eti etibeshi wona man ti die na see. But afi na obi correct me frame me. No ma me date na so frame bi me ho no obi ho mo ye adwuma no. Na afi adwuma e ba fam. Still na me ti die na see. But at that time no na me sa bo live band nti no. My imagine say man frame me si ne kura makwa ko me band. Enti live band ase asema me kan patase. Today me say patase na mbo band. The post opposite. Patase na ye gina band stage and ajo bo band. And na me keyboarders. Ya tolo to nyame fa okransie. Asema me kan ne na ya band fo ni bi kura be hunu the kind of oba kra oba boy in life. Ofraye na eba oba na girl studio na chi. Kwaye. Girl studio na chi. Ono de omba ya na. Ono na akohu mu waye na se. No matwama no. E no matwama no maba. Say o matwama on ba nyina o reason. Nti o maba. O bedu ayi na se me won ko say ya me ko ayi na makonya girl studio. Chinchi mo so mo mbeba we ye bo band no. Nti ye frɛ we say o tonyum bia bo mu din fam. Hala o mo fa nyum ni wo ko mo kra. Nti me tonyum ya na me bo mu din, me tunya me bo mu din. Me ni aba me bi fe na kwesi toloto. Na me ye call asebo mo mfie ye ko na ebo drums. No no so ya ma no ma na ba ko. Ntom ye tuntum ma cha fa be de okoye keyboarders no de no. Omo na ya asem. Abaje me de ye bo nyum ya na bo mu din ya na me tunti ya na bo mu din afam. Yes. Ye pon band no, there be a pon ya na ya my drinks no be a refresh body no nti wa ka de ope bia o me energy drink me pe Fanta pe. E na me ko gina counter e na me ne band manager no pe masem party ye bon komo. E na again ba no say grandpa cho me no won komo. Na me say mpacho oni obi na ba yo nti o dem srew. E me ye ma no so da bi o. E ye wo nti na me ba ha. Nti me ye ni nkomo na me di nkomo no wi ameko. Bia ne so no. Wow. E do na me nyanko ka say anyi we na ya o de ne ba ye no. It's my friend ya tolo. I say guy name. You know ya didn't buy na msi ya obede kokoti ai. Enti ba ni inside say ya ba ya te ho kakra baje. Ye tena asese ya legend say. Kafra midin nyina de ya wa preku. Obo wudin Straight. I say ya wa preku. Madam fo ne ka che no. Madam fo ni midin. Omo nyina from bam fo nyina from obede. Obi ani me real name. Ya wa preku. Apart from obede omo nyina be from confirm obi. Am we say Kafra ya wa preku. Unti na maba ha o wala mfoni fi so wonya ge but wonya ge e kwan ya mefa so metimi aba wo nchen ne sem ko connect ne fa yi na se de ne ba ha so no obisa na onka asem papa bia but me se me ne be baba bia obo baba be hu wonti ba be hu minti wow then wa ye nipa na me se me nye nipa hwe waka se ti o mi se da bi o se ne adwuma na wo ye no obi abeto aponche tuntum de aba ya so ye abo odin yam ya twere odin di abo aboa ne ho tutu fo bubu ne nam di ahye fom enti kuma wudini papa kuma wudini na hwan adwuma no na wo kuma se empanifo se de ono udidie kuma se na sa akra yesi de ono udidie on na wi wonam enti e madwuma efuo ya nya obi a enye wadwen se nipa nyina do manye yesua de onipa ho na me ka kira wo also na me ka say life journey and go straight wachiwa that's it papa enti o kasa no afema edin wo say o nson daye na me say maso daye also o nson daye arupre asam achi abebo fom wono no onya twi ma adwen si so ma me hunu daye na se wono no wona na wo komirika sa no adwuma ni mirika wo ko na ya sign wo do ahwe fom no ni yesi yensan kum Jesus but ya suma me se me mra me bana sa wo ye miamo ho se mo a ya nya bibia gina so de kum me ba ya wo sere sa wo de banfo nyina sere anwuma wo bo nyina wo boye din sa wo che se wo ni papa so mi nkum na mo de me ka che won se hwe ho woni pa ho na sha se ye wo ho adwuma nya sa wontimi nsole wo adwuma nim biem abaje me ti wo se senior man no o mo ko je na buofu se obede na wo so bia me de ga ba na ase me ba me so wate komo bi koso na mo ti bi enye ye ntia enka bra ya ti ase anka ne no be hu the reason tia na di ne metewo me na me ka che obaje enti o kan sasa na fe obekere me se me nsuo eda sei na me ye adwuma sa wo pese wo frɛ me anadwo na wo hu no me na me ne wo nante a anadwo a ye da sei ebo 12 fa nsuo gu pan mu
bomidin sam prenson me ba be da pan ni me no be kasa no fi na commission mata wa chi akita de ope but me so at that time no minim bibia fa sunsum sam ho me gidi se bibi yo ho me kasa ya amamre bet me ni sunsum bia nante so na me san e dey esuro kakra na me say me pacho me da se but the see dey intimi nkasa me no be nante but information ade abre me no me da se no so da mase me hwe manamo yi be bre pem pese me hwe no ade wa kire me na amenye na me kache abaje solid say uko fie no na me ko gina me solid feel na me ko gina ye ni mo ho me gina wo din no baba kache me say enkomo a wo so de bre me no de abre me no obegja me nipa no ho akọ me nipa ni hu ni biem that obusami ama me nka bibia nkyere no obo wa no ti me nipa no ne wo no na squad bebre na ate ebu akwa ti ne yekosi omo ebu akwa osis because ne basis bibia to me na omo nyina na me kan na omo nyina adwene be kwa asem a me kan so anka asem ya nkyere da bi man ka da besi ne bra to me basis o ebu akwa yesi me kan be bia da na me asem me nka baje ba me hu no sa chebra so say ma nipa bia ne ye dey da ho because of social media of me fan ye matra metibia sen ye tra basis no you should taxi that bi e no ye say ye konko si wo mo e ne ye call ye nti ye du obu akwa wo says no enye na o ma ye ho different no na ho ye ayi pa e na girl no say obedwonso e na mso ne me ba me to indomie aba woni say me ka say me to indomie aba no ye adwuma na mo so baje nje bless you too abaje woni me say sabi o oso okwadwonso na me say me ko to indomie na ye two na ba ko old station ehon na ye nia be mo hotel old station na chi na o apa na o pa si ni fie na nanim wo de ko new one so omo ba ko me ye se me kwa na o frem no se mpacho indomie na nkoto de wa ha no to de wa ha no gere ka me na me ka kira wo wa chos me to indomie ba to we me to we enu ne di na bonte papa je he da bia me ka se on enu di na bonte eya na obi ko atimi ka se na aduane esi kwa ho de osi kwa ho kwa woto woni tue mu no pato no na forget wo mo ho ahwan no ukodwa restaurant bi ebi aduane ne sha ye ya bakọ ni hu ho da onim de yakọ so ho eni ma nkofo yan so no mo de nua na ba bonten no ye nkan se obi adwuma but ye ma ye ni na ho do nyankopon o se nto we na we se ni no ye indomie keke onza woka indomie keke se ni no ye de to we bi na mse mate ena owura washroom ho ene se me ne wawie kan no wan piem free washroom wo biem ye wura ho no me koto indomie ni ba na akwa se still wan piem free washroom wo na mse na wura won check nai no door mpoma bi o e dan se ya na yesi washroom na tale ne de gate atum na mpoma na won ka mpoma ni ani ba bia da bi obi oni Moses bi ani masoma me kan onye washroom short one ni bi se na ya plus ananyu da bi e dan washroom na owura na ka room ai eno anoko ompie be se na baje hwe ye wiase na ye wo no ho me ma ba experience ni ma bi anya nsem ni nyina mpo na sabia ha ye media so metumi no ka che o se e ya afre no man try that o ma me ka no kwa bi kira wonim se me ka asem bi kira o me nia ba ma bi ye konfo ke badu sa kwade o konongo omo o konongo nyina nim se me nia no emre bi makọ ne honom tie di nkomo na ne suman bi aba tie di nkomo no say oba bi say emre bi obeka asem kire o ahon so akopie ho na ne yo kwa na ne ya asem o eno oba bi say emre bi obeka asem kire o oye nsuo o ka ase hwehwe no ha hwehwe no a ka say baby wodun ka watra ho but wan hwehwe no na me say no kura data na me nim hwe e fa sunsum sem ho no say me frɛ na ma na ba no ne wa bekasa emo ko friend ne bai emo ba tire so be kasa ase ya wa ba honhom ana so say konfo akomasi ne so nti ewura ni padie nim emo ka say ya wa praku kasa frɛ me wan frɛ me me wo ho ye sunsum de ye nyira o sunsum ye nyina ye connect unia no sunsum onye mo nam nyina me ne o mo so ne nam intimate say umia no nam se ne me ba be kan wasem ho ye nam se mpatcho me ho ye se oni mbe nante na nam se nyanye ready na se no pese wo ye komfo no na so ono nante dia na be ye wo ni pa bro mo ni sunsum nam akom de ye bosom na esiw so no no se ye nsuo no ye bosom wo hwa de
nsuo sunsum yɛ different ɛno nti na sɛ wohu obi ne yɛsɛ ɔyɛ kɔnfo na mu mɔkɔm nsuo a ne su ne ban yɛ different kɔnsuo de ɔno ɔware wo okay eti wohu no ɔbɛɛma bi na nsuo baa bi aware na ne nneɛma nyinaa yɛ different wohu no bɛɛma bi na nsuo bɛɛma aware na ne nneɛma nyinaa yɛ different me pɛ sɛ mɛka akɔ bebrebe because asɛ mekɔkyerɛ mo nsɛm mu bɛɛma a ɔtaa kɔm nsuo bɛɛma no yɛ na bɛɛma no nsuo ne ban bebree akɔyɛ sɛ mmaa ne yɛ ko sunsun no besi usu no o ye be ma wa be ye wo yire no konfo a o ye no se oba dodo na kom nsuo e dodo na be ma no ye no so oba na so kom be ma omti na nanom niema ne different ba paje we no ya mpese nipa hu no se bibi e wo ye wiase we me ka no kra che nipa se ene wo mo so no mo tena social media o mo kasa se bi anyhow kire obi no mo hwe yie na me nipa bia nante a abaje osere odi ni nkomo okasa onye nipa bia go but we too dangerous in terms of spiritual too dangerous oh debi se sinimu ne wo se ejia debi de me ka de onye sinitwa ni oh okay yes but me say said ye wo hunu a o mfa hwe nsusu no say bibi saa wo no so no but we great in terms of spiritual okay enti se wo kaseti obi akeka e bia nipa o mayi wa no but ye beto wo no enti ye nuanom wo mo kasa na asebi obi omtwe ka de ompekere no pese mo hunu se bibi e wo ya wie ya ye hyase ase enti wo mo ka obi wo se mo nhwe yie na yenum sei no eniema ya witness wo adwuma wo mu no se ne nyinam yetimi de ya no ka apaje ebi kan kofo betu onim producers ahodo ye producers yi apaje menka ha mani producers directors actors actresses obia pese okosoro na obede no akosoro ontimi mfiti prekopa nkosoro nti wo se wo ye niema na wo beye no obi si mafa sofo na wonye ne nam no wura so dem a wo se edem ha nyame na afia ha nyame wonim nyame kro etie na me hu obi se wo se we mu dem no mabosom se de na masofo so a mepa cha wo ni be sofo ne soso wo wonim sofo no ba bia ofili enti na sofo no bebre kro ka no kro ma nipa hu se in the name of Jesus enye bibia in the name of Jesus and sayale obi abohunu se wo ye sa nwuma ni gidigidi bia no oba bi onya no source free enti sofo bia wo ye nyame nipa konkonkon onim de me kan wo kasa wo be ka asem ya kira wo se masa nkofo no de kwan mo fa so mo som yale ne de enti manipa na ada wo so te ho no mo abo wo ho ban wo te se obi se bo ho ban a wonye wo abaje yensi ni twafo bebrebe ho ya tete wo mo wa adwuma we mo kọ sabi ye ni aba ma si confion si confion wu ya brante nya afa na obeji de ma abusua bia bi eye kwa enye kwa yensi ni twafo bebrebe bia fifififi mu a se wo hwe ba bia source ni fira bia be fa no tra se o yesi wo yesi na bia bi se to no yesi wo twa kwa na ka bo no masa asem na nkasa ho bete mie so nya dai enkyere wo enti mesre ye nuanom na ne omo ba ene kuma wudi nhyeda ni ho gidigidi se de omo hunu no abada ni social media TikTok YouTube emfa ne tra na abia sika free mu ba bia no eja wase sika abia sika free mu eja wase what can I say because the last time you could share man be announce spiritual you could try video and now boy bi busan say na ya oyesika duro okay ono so onye sika duro na sika bia so jiboja ti ono say how also share edwuma kura wo ye a wo sign fifi na wo sign moja na ekọ no okay na say wow kan kasa bebu pa kasa na de ya kire no papa je ewiase ne na hokwa adwuma wo ye ama wonsa akọwa no na etimi pagya nipa ne bi ma ye hunu wo mo etimi kan bi so kwahye fam no enye kwa enti wo a wo mbia no hwe wo hu yie na se ya TikTok boys bi wutu ato aso na bi ye mfantini ba ko ye mfantini da mo kan se che me ram se boy wan sori anyina apa ya ye se ya ye pensan e bi be pem ye no ma san because ye to mo to ye pa men kana omo to ye pa minim ye colleagues bebre kura wo me ya me ho aya ka o masema chem we wa to wa enye yi nje se won kane ho ma ho biem nje fo ni fam wo be hunu ampa so hwe mo o ma wate no ho
chairman wa yamfa eti me kire ye nuanom niema bi ye wo bi wa papa je otimi to wa na mfa o hia wa no a hyeda de agro nkomo akowo din ho wo no no oh wa to amfa kira na mabia ma no otimi ko bi wo din ho hu ne sa no papa je oh wa to amfa ye gina baabi afre sunsun bebrebe anko me na me ka kira wo nti o ma agro nkomo mo de ba no nya agro dabi emfa ne nyina agro emfa ne nyina agro da abo ne nya no nka wo a on fe ne senkyere wo akoi we won de ono de ja no ko na se bi madam ba ku bi so ko culture center ono ko share boys bi as bloggers boys bi so ma ba bi okay ai papa Jane we die duro papa Jane we die duro mi so obeka nyam se me omo ka me wan so to hwe mi gina wona mi ti na de bia se ono kwan gbedidi no video bia na trending na man for papa Jane enti asebo manfika asem bi so obayifu kwa yi a wo hia bronsam omo wrem ya catch se da bia ko de o ye ne hwia enye yi enti ja na wo so ja na o town physical enti obi wo kwa first no pe wasempa be se hu na o town physical nipa bi wa oni omo na ekọ na eba o onye ne hwe eno hu a ontimi nchia o ai eno so otimi hwe ni pass anya wona na ohu mi na first otimi dia na asia se wa ya anye yi ye wo bi wo honom a wo ye na anye yi omo apese won kwa aduro bi aso no mo bi o me nyame ni me say na me kan ye wo bi wo no a won kwa aduro so won kwa konfo bi won kwa sofo bi a ba sunsun anya na bia kanche se me di mabusua nyina chi kosi awie no a wo ya amamre ma no forget it because forget it me na me ka kire page re ya bi ene ya me no kasa de ya be hu sunsun mu pa o an kan ne ejeja ya ho ene ya me kasa dabi se de o hihye niama ei me ntina ho sanfo mani kan ma nipa meye me ebi asini twafo kwa ye be ko baabi yetimi hihye e de to se me nkwa me baabi ya wo se bibi se ntome omo hihye ya so na mahunu ti program kwa me ma wo ba kwa omo so mbuza na mo bi mo yi bo mra ma bi mo bi ma pa ha mo bo live an ko ba to nyumo me ma medical hu de ofidi na mo su no me ma yesu ye hu ne ma bi sa bi e kwaji won se na meka no hwe obi o ho a se de meka wa asemi e bi ya to enyan onko ba bia but obi di ma okay me na me ni sunsun bi nya encounter sunsun encounter ai spirit yeah we share spirit enye do hu ni so dabi one day ne buo fuye ase obi ka oni sunsun nya encounter sunsun se wo oni ne be hia physical na obeyi ne ho adi no eno de agina nyama bebebe so e bia wo koye rituals bi akohu no ba bi nya saa bi but ye wo sunsun ni pa ni omo nam o sunsun ni apia wo ni mu nti woni sunsun nya encounter no ono ba twetwe nkomo a kire onyema bebebe mini bi nya encounter na ye papa sabe that the rumba no otiaso na omui woni mu se ye twetwe nkomo a na oba bi ya yo se mo rumba nyom mame nti ye da kom ka se papa mo pe rumba nyom pa no so hwe nipa we ahonhom nyina ta na chi onko ye bibia ma honhom bia o but ahonhom ni nyina ta na chi automatically omo do no pe na asem se de ye te physical na ye pe na asem no omo so pe na asem omo atanse won se wo bo nyom pa o ye adwuma pa so omo ta na chi automatically ti wo so ne ti ada rumba omo nko ye hwe be sunsun no be so le tia o omo ka so edu be no so demi god no no doubt we di pa kono kan sa asem kire wo no onye no ma person nsam ka nsan bi wo ha media mitimi kan nyina nko akiri ono de won koye hwe be sunsun be so le tia hwe ye pe national be so le tia no e se de ye wo area ha na bia wo sole a senior man for ha wo kakra wo ho to sete wo mo obi be bo wa ha no mo a me da se nti sa na akwakoye okay ye obi wo kro a wo tia asase we so papa je onim sunsun bia on de dia nse wo ton sa bia de bi gu fom to se be gu fom o ma sunsun bia dia ne bi nti obi cross wo ba crash no fantastic nti ne we wo no mo a me nim single da me didi a me nti bi nto fom me nim so a me fa bi ngu fom me nim sa me fa bi ngu fom ai wo de won ka no onko me na me kofo car e wo VIP station akwa akra me ko ayie e wo se me simu anadwo no bia be 2 nti anopa bia be 6 na me yo ho na makwa ayie no me kodu because bia me te no e de ba via asafo bia visitation no me che wo ho a me nya kampo na mafa bia ba nti wo se me mrantem
so me ba station be 12 me na ho no mo nyina force me na mo be fuwe na kwai na so da bi masa me na me kwa yi mpese me ko bi amapa because si ahomachefo a me kwa hin ayi na se me na mku no na me ka na ye de sere na mo nyina ye me we na elodi na mbofo na ye ma na akọ no ma mfo ka no eno ye ma etu ye na me phone next car aka akra me aduru anyinam na tanka a wa lodi petrol jaba tumi so wada ono me firi aka na eba kumase eno sa we na ye de ache road nim no wada sa ma sia na bu abe ade no e de sia VIP no eti e de sia na sa no so me no bom se na ono na ho de ne so ono ni sane e na divert VIP no le VIP ni nyina de wura bush eti hwe de se ye no e bo VIP ni se e bo na glass na won chen ni se sa bo glass ni wura nkofo kon kuku mo sa ko sitire e de ko wura bush yo ti e du ye no na pick up police di pick up si won ni pe go no mu yi dead bodies ni go pick up sim Jesus driver the same grandma yi sini no how we me asefo na so wonfo no na ka say ye kwa bibi ni machi a kamemfo at that time na me kan asem no na manya fresh accident e wo mamponten me sarin ko si o papa na nsen yen sarin ko papa yen Sunday me kwa me ba Saturday Sunday me se me mba na da ta bobo me nia me sro ko ja me Sunday na matima ma Saturday no e na me sane ne ko enti bobo asimi na mafaka me kofi mete chocho ni bi mu o bra ye ko se ya mi me fon so de mu ya se driver na bo trans brake cho first one me page me mu ya ne second brake na ye de car bi ya shim ewure se ya bu ye ko hwe ho e wa amnam ya hwe se na wo se ya driver na yi na free hwe nim e de na ko hwe fo ma oda ho ma wo djudwa wa chia e se condemn okọ e na omo a grasses na wure omo e ne ade a ye ma mba ko na kotodwe cap we no a wire page se da ho e na gas the boss and cinema be so why me say na bra accident within be 5 minutes na police for church here but me say accident this year no me mani so me hu say ya pagya me wo car ni me say obi a pagya o ai e wo car ni me say car ne hwe wo wie na eja me see seat so accident this year police the car by me na me dem saw car ni me say epie abonten me at that time sabi ma to me banku na tilapia me you am come me de ba ko adie na me shima dim die e na ma top bread ekuta me de come me mba me na so car ni fam pomam siye me see na me ma yi phone police for ni unipa na me na me video na obi ka say bra no jo video no what car ni bi na police say na mo bi so team bi na me say patrons me so na ba say mo so mo ja share na me so fa omo na anya accident for mo ko onya bi ya yi wa pie na say dabi na mo nya na me say ofa mo for mo nko omo ni mo na me fa fu moto huwa ni fie ade chen ye area mete say woman na opura kase no say na kuma ate ho okọ hospital man ponten ko hwe no say bra no yisi no te mo ho no no te car nimbi no say no way no say one day wa man da ha bi o to ba fi bu sam wife say na ukunu we so ko adwuma ade che me ko adwuma ko YouTube onum say ye do ko to hospital baby no to ko suya crate ko ja me ide say me ba mo mi ni onim nyame yedi machi abaje wi ase na okwa mo bi ana ada wo eti obi wa bi ketu bi pa no okọ no masa wa hu ni wa tutu yam do nyame on be bo se de akroma hwim ko makọ no nyama ni perfect mo bi o adwuma ni sika wo ye ka se ye kan nyama ni sika wo adwuma ni kuma wo kwa de say de me fan say sika na e ba say YouTube ni TikTok yan ko $40 papa me say uni ni pantem ye kama all of a sudden ye create confusion wo uni ni pantem na okwa ujiro what say ni pantem ne hwe sika ono so nyame hwe sika so ye moja what a BBNC yo BBNC ye create confusion woni baby BBNC spiritual and the see spiritual be aso na manifesto of physical until you see ye no wantimi ankonkaw na so obitimi konkaw spiritual to share physical woni so we na college wono no he no bobo nkwase we ka ze we say ono aboda we watimi wono no to fi okọ say otimi fotimi ro kawa efo abati watimi wa wie nti wo hu say de aka nyina ye normal eno na ye nyina ye de e ba ni bia na ye yo but aso mu hu say wo de I said no, they be scared the same thing. But when I said it is hard here, and oye bibi mean you get the point. And oye bibi intebia bibi ba na o ma mi hu. And so bibi amfi baby am o de na na. Ya sha se ye YouTube na ya breman yo. Breman ya sha se YouTube. Odo na wo breman. Ni ye tena se se da boba nchi ampesie. Na modi. Ni ye twetwa board ya hahan dia se ho ni ya hwie agu so na enwo ni ade ade. Near the ball life, no for three. Now, but you for the send this guy, and the moon top on Jim. When you say, let's out on the way, where my camp on the way. Sika, where my camp on the ho. There be see a CIA did the old domino.
dabe na o se ye gba pese biem dabe na o se ye gba pese biem se obi aye ne de on baby obi ne de obi bona pese aso mpanimfo se praye oyi ba ko a ebu ka bo mu sa o gani na ho be sina na energy bi o me see ye satan kwa me nche da Facebook ne kwa live o obi hwe se said the stars ni nyina mo share mu didi na me fem pacho ma send $200 mo fanya aduane bi ya mu video na se asesan se no na me ka sika ba ni bre ba afi sika na tete ni pantam o emfa mesi ni subio o se ka tumi nyina yiska money is to me bra many conform obio ene edi nkoba san komo we ye ni nyina ne yedi ne na na wantimi emrewura wa money ni tu ni ne nata what is ne me kam twi pa no wa mfam ya nya anatomy ni embalm analysis and the test ni ntimi anye ni ye ene nsema ngobio aka no se ka se ye bie nsem so a no dene ano den ba yen we na ye na mo hu tra na ye ko na ye ba masa nyame fi mu ba no se ne wo kan omo de ba beda nyame aye den abo atu eba pa o beda nyame abo atu ye hu se eba ba ye trans ne hu se nyame bi wo ha na enye normal wo se happen but nyame gusu ekuta nipa o ye ya enkosi aga bobio ye be sa to ankomo matekasa mate problem bi eni o ye be to ankomo you have a lot to share bebre ya bro se o share ma amanfo ye de ehu niam ekoso yeso enya no kra hwini wo adwuma no bibia ni personal experience so ya cheche ne nsa ne na ebubu ni nan e de agu eno kwase yenya ni sa ankomo no ye miem ye biem pa ye trans ye biem aeroplane echo reverse won be that aeroplane echo reverse won be that jet fighter do a flight African word na echo reverse passion na echo reverse KLM echo reverse Emirates echo reverse won be that yene komo ne besi amidi ya the fresh boy Papa J we ase no to abompa ye mampa ye munya de na sire nyame oni wechi no mo ho ba ena niam mo na mamu hu mo kasa to mo futwa to Papa J me da se ma me ka se bi nchire ye nua no mo tonton nua ne wo montene so titiri pa mo ahonhom ta asra mo eye mo mo tonton fruit kwadu bo frɛ watermelon anka ne sa ne manema no ahonhom pepa omo free enwuram sebe eda ne omo nipa ba ebe to sa nuane no kwadu wa to kwadu bia hu se wona wofo ye motia omo ta ba pa beto e de kɔ ebi so omo wia bi de kɔ se obi ba na one obaye akasa wo sa fruit niema ne ho a hwe wa no kasa yie obegina so sa de akwa ye wade mo mo to nuane wo mo ntse kɔfo be sere mo nuane obegina to sese bi obi a na adwene mo ka no obi aso wonye papa obi wa won hyɛ da nim ne area ho wo ho aba wa cha mo bibi ni hwɛ yie ne toto niema yie anye sa ubenya asem mo so so asem bia ma no beka o kasa hwe yie empanisi ano patre chana mo ba bia wa no asem beduru wonan kura no enu ho nom tima futu am de manipa nyina nse sunsum wo ho enti wo bo wa bra bo no a me pa cha wo bo physical ne wi a bo spiritual so kan say ye adwuma nka obi onso obi abese me da se enti nka we first na nka oba ye bepam wo me da se obi na etwe beka me onso wo yeram si jaja na me hu nipa kokko ba twa metia edi enti onye nipa oni ani ohun se cameras yeso ye adwuma best wo ba best don't wo na obu ko foot na ye adwuma na ba interact aka wie so wi post na ahonhom na yekuta wo mo no aye de o mo nam no wonim se ye fun ekuta nyina ye honhom phone your spirit papa e be dis an bebe ma mbia asem bi so nche Papa J mobile phone honhom kasia aya nti mi hu obi a wo je chenye sunsum ni wa o phone ekuta no o sunsum kasia o no nam phone we wo yusu etratre man se kwa ohunu utiri mu adwe nyina wo be kasa oni masema wo be ka wo phone se wo bo ha wo bo na no yi di aka ato so o ka se die ntia na se kwa de TikTok rampo no se bia o ya ade bi a wo ye o wo ade na wo ye no kwa no o men type o ha wo phone na wo so na sa ne ma na yi ba na se me obi di san komo no ye hwew hwe sunsum bi de azazel ba ko de Google na mu yusu na mu e chechem ne ma no ye sunsum ye be din komo no ye fa no meka ho se you see niama eba no mobium papa ye be din komo ati problem ni o ye be din komo ye din komo no be si am no so aye wo de but ye beto aso de part 2 part 3 part 4 part 5 e kuma wood part 1 and 2 confirm mobium ye din komo no be si besa so share. Thank you for watching. Bye bye.